kwa muganga bari barakubwiye ngo iki? Abaganga bose bari barambwiye ngo ntagiye iburaya ngo sinzokira. None ubu ngize singiriye kwa data. Yo mvuga ikiga data. Imana iragukunda. Mvuga ikiga Yesu. Nari naraboshwe n'umwanzi. Wari waraboshwe? Naboshwe n'umwanzi ahandi. None ubu kitse ku musozi w'Imana nari naravuze nti Imana sinze ntahe mwijuru ntagiye i Rwanda. Kururiya mukozi w'Imana. Yesu waneshi. Urashikije isezerano. Haleluya. None urumva ukize tate? Ongera wuname twumve ko byagiye. Kaduhe Yesu icyubahiro wenyine ukiza. Rabasa tayaboshika tayabos. Nibashaka babicumi. Imana igize igisuzuguriro. Haleluya. Katuzamurira Imana icyubahiro mu izina rya Yesu. Haleluya. Imana igiye kuguhereza guhera. Kabiri, ubuzima bwo gucishura Imana bugukuyeho. Imana irakwibutse. Shiyamama sote ya bosh. Imana icyubahiro umuntu waje hano wese. Riyamama sata ya bosheremo ya bari amarema. Dekati ya bosete yama. Ariko Mana we warature. Ariko Mana we warature. Ariko Mana we warature. Ariko Mana we. Bwira umuntu muri kumwe Imana izakurengera. Ntabwo Imana izemera kuva kuri iyi si bagifite uwo mubabaro. Hari igitondo Imana igiye kukurengera. Hari igitondo Imana igiye kukwibuka. Wowe uri kundeba wowe wambaye igitenge uri inyuma y'uwo wambaye agapira kumwe wowe urebye inyuma ngwino uhobere uyu mudamu. Muhobere have gatoya. Muhobere mubwire ngo Imana irakwibutse. Rebosete yabo. Umva wowe fata mikorofone wowe muhobeye. Ukumuhoreye nawe Imana irambwiye ngo Satani yavuze ko utazigera ubyarira umugabo mwashakanye. Shiraho mikorofone utere haleluya. Imyaka ingahe? Wirira have wikwifata gutya. Imyaka ingahe? 17. Ukumuhoreye mbonye ko wamuhoberaga mbona nawe marayika arashyira mu mwana mu nda yawe. Imana ivugana nanje nawe ugiye ko dukomera Imana amashyi menshi cyane. Katwongerera Imana amashyi menshi cyane. Ufite amarira menshi. Imyaka 10. Imana irakwibutse. Nugera mu rugo hari amafaranga Imana igiye kuguha muri iyi minsi. Uzatangira ujye kugura imyenda y'umwana w'umuhungu. Meje go kurama kwawe mama. Kandi abana bawe Imana igiye kubakiza uhereye uyu munsi. Imbaraga zabateraga tugiye kuzitera. Umurozi wateye abana bawe uyu mwanya bavemo. Indwara zigenda mu maguru y'umuryango ndazitegeka zisohokemo mu izina rya Yesu. Rapara sotia. Hari abana ndi kureba mu bihugu byo hanze nabo bafite ibi bibazo. Vestido varia fabiste aho bari Imana ibafate. Imbaraga zafashe ari amaguru zibarekure zibaziture. Dayimoni turagutegeka genda urekure amaguru yawe.
uyu mwana bashyizeho kutumva yumve. Amen. Imana ikubohoranye n'umuryango wawe. Mukecu ukunda Imana, Imana irambye ngo ukunda Imana. Wakoreye Imana uri umunyamwuka, ndabona umwuka w'Imana uguhagazeho. Uzarama. Riya posete ya bosh. Rangali ya varia daigid. Imana irambye ngo uzarama. Myaka 83 urugendo ruracyakomeje uzarama. Tiba na Steve kandi ntuzongera kugendera ku kibando mu izina Yesu. Wo mugongo wawe Imana irawukijije. Haguruka tate. Haguruka. Shida side. Ya masete ya boss. Sinzi uko no kuvuga mwami. Jomele fos. Unama tate, unama. Ongera uhaguruke. Ongera uname. Ugiye kuba umusore, ongera uname. Ongera biri kuvamo, ongera. Ongera uname. Ongera uname. Imana ikugeza umusore mu izina rya Yesu. Tate, tambuka wihuta ugera inyuma ugaruke. Tambuka. Imana igukuye kukoni ntuzongera. Abaye umusore dukomera Imana amashyi menshi. Garuka wiruka. Bega twatera. Haleluya. Yego. Tambira Imana tate. Yego. Amashyi menshi. Tambira Imana, dukomere Imana amashyi tate. Uri Imana. Mana yizewe. Uri mwiza nyine. Mana yizewe. Imana iragukijije. Ngotera haleluya. Cya kintu uracyari kucyumva. Cya kintu cyagendaga muri kucyumva. Koramo uracyacyumva. Vuga. Ndi muzima. Kadutere haleluya. Twongere dutere haleluya. Tatati ndi muzima. Uri mwiza Yesu. Umva ya amavi yawe. Amavi yawe byaragenze gutya. Namahoro. Kwa muganga bari barakubwiye ngo iki? Shiraho mikrofone. Abaganga bose bari barambwiye ngo ntagiye iburaya ngo sinzokira. None ubu ngize singiriye kwa data. Kaduhereze Yesu icyubahiro mu izina rya Yesu. Rabata ya bosete. Mama, uko Imana ikubohoye. Abana bawe bari bafite iki kibazo cy'amavi yose. Niko babohotse. Asante Yesu. Urakoze Yesu. Kandi Imana irambwingira gukunda. Uragahezagirwa Mana Yesu. Uzagera kure. Imana iragukunda. Imana izaguhura me. Mubonye kuntu yirutse umukecuru imyaka 83. Nari naraboshwe n'umwanzi. Wari waraboshwe. Naboshwe n'umwanzi ahandi. Umwanzi. Imana imisi yose baravuga ngo umwaka ntakira nkajya mbona Yesu ageze ngo haguruka. None uyu munsi. Haguruka none ubu. Kitse ku musozi w'Imana nari naravuze nti Imana sinze ntahe mu ijuru ntagiye Rwanda. Kuri uriya mukozi w'Imana. Yesu waneshije. Urashikije isezerano. Haleluya. None urumva ukize tate. Ongera wuname twumve ko byagiye. Kaduhe Yesu icyubahiro wenyine ukiza. Ubahiro ni cyawe Mana.
utuyahire